Cang bingung nih. Dua misi tataan bangke cijak Cang nih. Saja nekel bangke pesu apa bonres? Bonres bangke. Pangsing kan ya bondres di bangke. Weh luar biasa, Plil. Engken. Asal ngaturan ayah ke pulau dalam pet sing tayan sepi. Jak pasti rame. Pasti rame. Oh. Tuh. Empat. Sing ada tongos. Ada bedik tongos nak kerauh kan montu tumangan ngebedik. Khusus nak kerauhang montu. Khusus. Ngai. Iya rejang renteng kan ini bisa kerauhan. Ija ada unok. Bak tu wenten rejang. Nggih. Oh nggih, nggih. Yang mana dia berjelap? Ning ting napi? Peh liusan cimak gaewan. Ning ting. Oh pecalange. Cina nyan kadang ada pecalang ini sing tawa aja. Oke. Yang matur niki pekeling ring pecalang sane saking nusa penida. Mangde kekalangane jebos ning ting. Oh tabane. Tabanan dinding amat gedean gumi tau. Sing plangkane maksudnya sing tabanan gumi plangkane. Oh. Nggih, gelesan. Nggih, pecalang malih bisa niki mangde ninting tabanan. Ari tabanan. Hah? Plangkan ke tabanan. Nggih. Wes joh. Kisidang. Oh. Malih pisan. Wenten pecalang, sira kayun ados pecalang lurus. Inggih. Ini caranya nak. Engken. Si nyalut pakaian pecalang jak cang ting gitu. Liusannya mak gae cing gae kan. Nah sambil ngantos pecalangnya teko please. Ah. Oke ikan jalan kita pecalang pun rawon kau ikan marki kita. Apa sih ada teko cing gae kan? Nah pangenah sibuk. Mesti gae pangenah sibuk. Tuh. Yen kene mara luung. Saja. Ridat kalau ada yatnya di purau. Saja. Apa buen nusa penidau. Oh. Umah rejang renteng. Ternyata kan virusnya kegumincang. Oh, kan masih. Kurang cang biasanya mara bangun benengeng di depan TV mau balik film ini ya. Saja. Sekat ada virus rejang renteng masuk ke gumincang. Oh. Nada hilang oleh ngopeng TV. Kemudian. Muruk kabel banyar oleh jam telu kan di jam pitu. Bes maklu. Cang penasaran nang udianya muruk makelu. Oh. Merupakan kabel banyar ternyata oleh jam telu kan di jam 6. Oh. Membahas baju kebaya apa kelangu. Muruk ne. Ajam. Sekan. Ke Jumah bin misi metakon aja cang. Engken bat ne. Pak engken. Bebenah agam pak. Oh kurang nanci. Kurang cang. Saja. Cang kau ditakon agam rejang renteng aja ya nawa. Oh. Ben manis semangan. Oh. Mara bangun. Tanjung sapotnya pecah nama sendol ngelejat langsung igal. Tak. Telole. Nih kan turah cang sing tak. Bangkai udah dapat yang nih. Nih, bisa matang tiang kan bangkai nih. Oh. Jero sarang sami puniki ledangan dedon dumun. Apa niki? Titiang raris rauh puniki ngaturan sesolahan penyalonarangan ring iratu hidedane sareng sami asiki tetuak titiang rauh puniki ring jagat nusa wantah ngaturang bakti nyiknya kasujatian sesuonan sane wentan iriki ring tanah nusa wiyakti ring tanah Bali. Rikalanin raris titiang aturang ayah ring ajang iratu hidedane sareng sami sane dahat baktin ledang suksemeyang titiang. Menawi jawenten sile sinungil yadian makwe mekelompok megrup ajaran napi je kaseklewiranipun. Sane kantun bedewe suksekel. Sane nentan manut nentan arsa ring sejeroan pekayun yang tuhu medewe kawikanan kawiyakcanan kasaktian kawisesan. Ngiring sane mangken cingna yang kawisesan idedane. Niki maka kali hanggan di tiang bantang ratu idedane. Wenten kekalih bangke-bangkean yantan meresidang riki malih jebos durus. Ring dijo je kayun ratu hidadane. Ilingan
Sane kantun dulag, amati-mati wong tanpa dosa, anglar angliwar sesananin dharma kawisesan dharmaning pangiwa. Sapunika. Inggih, nenten panjang atur titiang ring Ratu Hidedani sampun mejantan titiang makueh matur ring Rudina akueh dalar kirang langkung utawi keiwangan titiang sane mangken ngiring biar siang selantur nyane risa jeroanan pailen-ilen pediki lama kano benjang iraga budal kejagat Bali inggih gede pakanyung salunglung sabayan raka wanta sapunika sadan pangabden titiang sinap titiang untuk para masanti. Kita bodoh di nyalahang bangke. Maro gen dini bangke meserung. Men, Ien Juma cange jani di Gianyar kone ada kebakaran. di jong awang-awang. Ada sekan kebakarannya di rumah sakit Gianyar Sanjiwani. Rumah sakit maro Praga kawan. Sekan maro ada konsleting listrik koneo. Begitu? Di kebakarannya di kamar mayat pas belir. Di kamar mayat. Saja di itu ada kone 10 mayat. Beres gitu. Ada mayat luka ringan, 5 mayat luka berat dan sisanya berhasil melarikan diri dengan selamat. Mayat melarikan diri. Makanya langsung kayak di Facebook, Oke. thread bagi mayat yang tidak diambil akan menjadi milik panitia. Keren cikeladiah tuh. Maka dari itu perkembangan zaman teknologi. Oh, Pato celana pidan dari zaman jani engken. Apa perbedaannya? ini zaman pidan. Yang zaman pidan, Oh. nak ngayadan bedik-bedik Oh, ada anak bedik-bedik. saja. Karena yang lah panak liu-liu. Adi bani Cina orang lah panak liu-liu Iya dadong cang contoh nih. saja. Lah panak solas. Solas Lu hidup bentlu sisana mati sama kerupuk. Zaman pidan belum gitu. saja. Pas dadong cang melengan anak cang. Oh. Pasana gede. Oh. Apa nasi kecarik. Saja. Ledak, leduk. Sing tahun hujan balas kerebek keruk cedar. Mau pangsakan adong lekat panak nih. Mulai peka cang. Jangan kuasak. Jani Cimadan Iwayan cedar. Halo. Simpel ngadan. Motor masuk desa. Jelas. Lah panak limo. Nama mengikuti. Yang pertama, Wayan kopling madeleting nyoman gas ketut roji. ini paling jenika. Wayan balik dekep pintil. Yang listrik masuk desa. Listrik masuk desa lah panak papat. Nama mengikuti. Yang pertama, Wayan saklar made kabel nyoman balon ketut konslet. Oh. Reramane deman malin sastra malin kalender. Saja. Lekat panaknya lintang bubu bolong lumbung nih rusak. Oh. Bangsing kone bocor. nyen ngadan. Wayan ngadan. Wayan agus gede no drop. Adik itu Pasing bocor. Zaman jani kan len. saja. Nak Bali sing cukup ngalih gaya di Bali. Oh. Jo ke kapal pesiar. Oh, Bisa gancang dulu rumah he. engken Kurangnya bling nih sio bulan. saja. Kalian ngalih gaya ke kapal pesiar. Jelas. Pas mau pada nguling kapal pesiar nyakit pasang kurangnya. Aduh agat yang lah mobil jazz. Saja. Celah pengak ke mobil jazz. Supply pengak ke rumah sakit jazz. Di jalan yang sap beli rokok mereren di minimarket. Oh. Pas mau pada nguling minimarket lekat panaknya di mobil jazz. Nyen langsung ngadan. Langsung kan ngadan. Putu Jessica market ya nih. Artinya, Putu lekat di mobil jasa samping minimarketnya. kita nyen zaman jani. Zaman jani, Yang zaman pida nih, ijo bani nak metunang pok-pok. ye, yang masalah metunang sangat jauh berbeda. Saja. Dojo metunang dari berpakaian. Jelas. Yang pida nak berpakaian, baju semua serba tertutup. Nak bajang pidan meliunan makaman. Oh, Yang zaman jani konyang serba irit, ijane. gemar menabung, milahan ngebacelengan. Ijane misi. Dini misi celengan, dini misi celengan, Oh, serba gantut. oh. Makanya, yang metunang orang ci, Oh. ne pidan nih lo dua tembok nih mau nih beten. Engken carane. Kalau ketemu mau kejitan, ketemu di Dukade. Oh, zaman pida. Yang zaman jani SMP benglah tunangan. Seken. Meretuni metunangan pemama mamah papahan. Seken nih. Aden cang contohnya. Oh. Telepon ke mana? Mama lagi di mana? Mas Ai. Saud ya. Ini lagi orang pindah. Ketemuan yuk. Saja. Ketemu di dagang bakso. Mas baksonya satu. Kenapa satu? Ya biar lebih romantis. Bang bakso besi. Misi pentol limo. Saja. Saling suapin ya. Engken. Mama sekarang papa mama papa nubin besi megarang dia. Engken. Buat mama ya Pak, ih jangan buat papa aja. Buat mama, buat papa. Gedang pasang nih lo. Ya mah ada Pak. Makanya. Tuh uli cara makan. Bener. Uli cara megandeng. binada. Megandeng nak pidan ya jadi joh melianan. Engke nak Yang nak pidan megandeng abang motor cetul cekepluk tuh. Oh. Menek jeledek. Sing ada nak megandeng ningkang. Coba Sing aku ada. lisir-lisir. Pasti begandeng ini jet. Sing lut bangkang. Engken carane. Jet motor guys ya. Carane mau ni banyak gelut eh. Ale jalannya banyak dek kaplet.
Ya zaman Zaman ini len. Engken. Merunang berjemput ke unang titit ngapa motor es kopi to. Es kopi, sekupi. Tuh bio. Titit mulai belok serak kaplat kabang nih muani. Kanti sing idang mangkian. Tuh, coba pikir zaman belen. Saja makan daripada itu, Plir. Engken. Makanya cangdot ngali cewek di Nisi. Kang Aduh. Tawang perbedaannya zaman pidan, jak cewek zaman sekarang. Nih, ci ini ngon mi. Besik kan ada mie. Wah, kadang mi megantung. Pising nang abut. Ada cewek, Tuh di samping ci. Necen. Tuh. Wih, ada cewek baju pink. Nih dore nang luang tuh. Meh, bos keras tuh Ci. Engken. Pinker ampurang jerong Oh dan. Oh, iya nado gitu berarti ada respon. Maju. Ampurang dados wi mentaken. Wih, alus san Ciplir. Ne cocok anggo kuranan. Iene anggo cangkuran bani sing cang nyakan Plir. Ada mic tapi mau perangkeng terus yang gedang. Nah, hoyo kan ibu. Stres udah sini. Begitu. Yen cang teh ngelakuran alus kene. Oh. Swasiasu ge nge beli. Oh. Yen cang ngelakurannya bang sang ceng nyakan. Tadi gitu. Cang bahas yang lah. Lea. Swasiastu kayun mungah meriki je bos. Oh. Diolas melebos tiang boleh honor kita bagi dua. Weh. Sekan niki jakti tiang ngawas ring ajeng. Masuk cingken. Tiang jenahnya ge amplop nih. Cingeng ngai. Meriki je bos gen. Masih tengedang budal meriki naik. Wentan yang pengen AA ucapkan. Bungut si AA. Nah daripada tuh. Meriki naik. Icen be. Ajak besik kan, bos. Lah honornya. Ayo, satu, dua. Ti. Adi lima sih nyimak jemaah dia. Cing udang kalau jema 5 pengudiang tuh. Meriki naik. Seret. Kita berhasil. Ampurang. Aki gek ngisi mie Yen kalau cewek pegang mie kan harus di atas nih. Harus di bawah nih kau. Panyak ngontal. Cijang nih soleh-soleh ya. Perkenalkan nama, asal dan alamat. Saking Nabi. Nama Titiang Gong Pedi, saking Nah, Puri Agung. Granasna. Ternyata anak Agung, Wina Agung masih yo. Oh, Cina Agung Ci. Bona Agung benci itu. Gong Pebi nih. Gong Pegi saking Nabi. Puri Granaslat, Puri Nabi? Granaslat, Di nih kau. Ring Abian Semal. Oh, abian Oh, semak. di Grano di Silat. Omah kurang neng. Cak. Nggih, yen ngale Sentano beli siap Sentano Weh. ke Badung. Siapa na nyentano Ada lagi? karena hidup mati metanggung di Badung. Bahkan bani Sentano kemo. Wih, hidup malekar, hidup mati bungut Ci. Oh, ring Puri Grano nggih. Oh nggih, wi ring Puri Raharja. Leak Ci. Sakit dong. Rumah sakit kita pada. Maju. Obi. Uluk-uluk Baca dan- buku. Baca buku. Ini yen obi wi beda, obi wi ku nih kau. Masa, Sing Udah. ku di depan. anak megaya di hotel, di restoran, kuk pasti di belakang, kemudian di depan. Ada di depan hotelnya ada ku. Kemudian, Sebilang tamu lewat. leak Ci. Gung Pebi kari ngeranjeng napi ampun kuliah. Baru tamat, Baru tamat SMP, SMA, SD. SMA. SMA, pidang mau bulu jauh mi. Kalian Ci kedes, mau bulu jaum. Sing maksudnya adanya sedang menunggu. Sedang fresh. Ya, fresh lah. Metakon lah, biar ujang jangan cilan ini. Netakon sing ada bes grogi ye. Ujang grogi, kenal Tapi- Gong Baby, Ci. Tiang nama asli tiang orang antang ye. Ya ada nih. Berapa ada nama? Tiang lah nama duo, nama ngalegai sih, nama asli sih. Gitu. Liu sancing lah kan, ladan. Nama asli tiangnya perkenalkan. Pak Wentan Bali TV, Sirauning, kita jodoh. Ampun mau dua nih kan. Nih. Mata, pun medwe. Walau wayah, sampun mau duwe. Tapi mereka makin ngajak. Tan. Beli nyilih.
Ci jangan enak kerja nyilih apa kaden ci. Dan kau nge mau guyon nge, tapi yang lihat dari kenyamnya plir, emang ragane smile plir. Smile dah kenyam. Ragane smile. Bahasa Inggris tersenyum apa? Aduh, if you would like to say in English, you have to say sis smile. Masih patuh mesti smile loh ini. Bojo bahasa Inggris len, ci baru kenyam smile patuh tau. Oh, maka dari itu plir, yang tepuk ragane polos kene mau kita cang nyumbang sebuah lagu. Lagu apa? Lagu ne Widi Widiano ning, Judulnya apa? Formalin. Dongek ciro, Epi. Pebi. Oh Pebi, berarti lekat di bulan Februari. Salah. Salah. Ci sok nawang kan ci. Ulah-ulah nebak kebungut ci. Bulan apa lahir? Juli. Juni. Dia tekan Juli. Febri itu. Juli. Tanggalnya 6. 6. Oh beli 7. Ci banyak pak ganti. Awak lekat bulan Desember. Ini, mungkin beli ke Berdemang buat gong Febri. Oh Pebi. Oh. Nah, ini judulnya Widi Widiano. Gue judul tadi. Ini mah gendeng Widi-Widiano. Judul. Ci punya latek jangan nawang ci play second tau. Judulnya Formalin. Formalin. Formalin siki gonge. Tadi gonggek gong Pebi. Nah kan bawa orang sang gong nih. Keng-keng ngejen gong Pebi nih. Gong Pebi. Ngalen. Yang ragong ngerayu cewek itu butuh proses, Blir. Hah? Butuh proses. Apa ini proses sih? Butuh nih. Ada yang ngomong siapa nang kan? Formalin siki gonge. Pangingalan beli bangko gonge. Tuang ci lagu nak punya latek. Ini caranya. Sabun malu. Gonge ampun kentan ngisi mie. Berarti ini mau biasa. Lanjut. Apa lanjut? Formalin. Ciawak, ci formalin, pangingalan bangko. Sabun malu. Oh sabun ulang. Sabun siki gong Febi. Hidup beli penuh noda gong Febi. Opnen. Engken. Sabun yeh betlah di WC siapa sing nu. Mana pango? Ringso. Rinso siki gong Febi. Hidup beli kuang mau panting gong Febi. Cedok siki gong Febi. Angon cikino. Angon nyalut tresnan beline gong Febi. Batu kemong siki gong Febi. Angon ngebak tangkah beline pidan lumutan. Keto persiapan beli pangkedas ketemu gong Febi. Umpamane plirnah umpamane kieu nge. Ah. Nge kan beungelah mangkin. Umpamane cangnya ngajak gong Pebi. Ah. Nganggur cangka uli sayan nyanyi nganggur ke Selat Badung engken carane. Masuk cingken. Juari dipuring di nasi. Lah kadi dagang lalapan makacakan beliang panasi. Mungkin carane. Lalapan siki gong Febi. Pacal lelen beli gong Pebi. Weh, para kena sini pecel lele. Lalapan siki gong Febi. Liang beli pecel lele gong Febi. Bisa mesaut gong Pebi ci. Engken. Belaka se beli. Angon kena. Angon nyepak tenas lelen beli ne beli. Saute nae. Engken carane. Belakas tu sengkel nyidang. Lelen beli makaladan. Ciki ngaikan lele sama. Sosiasu gong Pebi yen kel ngeranjing mau ngelurkan kemana? Pariwisata napi-napi. Pariwisata nggih. Yen pariwisata wi ngajin bahasa Inggris gidik-gidik nggih. Bisa sih bahasa Inggris. Nah bisa bedik-bedik. Contoh yang gong Pebi ke surat lamaran nike. Yang pertama tulis nim. Nim tuh artinya? Nama. Oh bisa. Aja yang kedua ada address. Address. Pakaian wanita. Bungut sih. Weh, ini Nusoponida jalur pariwisata, tamu mau mengkacakan ini address pakaian wanita. Apa address tuh? Address itu alamat. Oh alamat, berarti Abian Semal Badung. Nah, si Dori ini bocah saya ngerti. Apa tuh? Ada tulisan sek. Mana apa cara cie? Belum pernah. Udah belum pernah. Sing tayen ngesek nih tuh. Weh,
Sex start dari jenis kelamin. Contohnya? Ya dalam bahasa Inggris male or female, Artinya- lelaki perempuan. Nah, itu meresing. Yen jani dot nawang bahasa Inggris itu gampang ngonge. Engke tuh. Yen kata benda tinggal tambahkan the. Oh, contoh meja, The table, buku, the book, pulpen, the pen, penghapus, the push, ada pengaris. the wrist. Aye, terus yang dangun-dangun kan jauh. Sekan bisa bahasa Inggris. Second, Coba lu, ya sekolah negara belajar bahasa lain, kita harus menghafal bahasa sendiri dulu. contohnya Bahasa Bali, bahasa Bali gampang. mau petekan malu. Si 2 lupa 5 6 7 8 sedaso. Bahasa Indonesia, 1 nasional. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bahasa Inggris ya nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, pasing pocol cima songko, bahasa Jawa. Siji lolot lu gumrak warigo. Weh! Siji lorot lu gumbrang. Bungut sih. Nih kita bas kewah. Engken, Coba nih binatang binatang. saja. Ke depan sih kok nggak enak mau jujur ini. Senunya ngujang aja. Dalam. Nah. Sing bin bedik gen. Oh, maksud cing kan, artinya memberitahukan bagaimana cara menjawab karena soal. agaknya mau masuk pariwisata. Oh gitu. Saja. Contoh, Contoh yang bahasa Jawa, nya nawa ada percayaan bahasa Jawa. saja. A jadi O. O. Ngonge kalau bahasa Jawa ke A menjadi O. O. Contoh, Gatot Kaca, Menjadi Gatot Koco. Duryodana, Duryodono. Bima Sena, Bimo Seno. menyanyi. Monyonyo. Bungut sih. Sepa nonya kan di Ciban. Oh, Nesekan. nesekan apa? Soroh buron. Surah Buron. Saja. Oh, ini mau batis papat. Dongkang. Cenik menjalan cokan-cokan kepada ane. Dongkang. Lah pana papat. Oh patuh dan jelemo. Ben kelihan. Yan kang. Nomor 2. Dekang. Nomor telu. Mangkang. Nomor 4. Tut kang. Lewat pana ne lo. Ning kang. Sige ngai kan. Ini. Ampun nggih. Nggih, suk semua nggih gong Febri. Cibang mik to. Beli bengabo. Beli bongabo. Ini semua nggih. Nggih. Mik itu halus nih Ci. Sajo. Saja nggih semua. Padahal di wadok ini mau apa-apa ini Saja blir Enggak. rago ini dari penganya ajak lu. ajak telu. Ada ben besik Ye biasa rago uling joh, ada timpa nyangro uling dini. saja asli Nusa Penida. Kakul, Kakul Gonang. si gonang, kakul. Ul, gambal. Bonres. Cek.